titiang pemekasnyane alit-alit sareng sami sapunapi gatrane dumugi stata kena rahayu. Kecunuk muali sareng titiang Nilo Putu Puspita Agustini pinaka penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane poleh Amongan ring Kelurahan Panjer. Nah, idadane sareng sami pemekas alit-alit selami awuku puniki irage jagi mausang parindikang gendeng rare. Nah, ring rahinane mangkin ngiring melajahin parindikan napi punika gendeng rare. Napi punika tegas gendeng rare. Gendeng rare punika ngeranjing ring kesusastraan Bali Purwa. Gendeng rare ketah keanggen ngerumrum anak alit-alit, taler keanggen mepelalianan. Taler nenten wenten ugar-ugar saning iket gendeng rare ne punika. Saning ranjing ring sorohing gendeng rare minakadi cure-cure. Tapi male Korea? Male Putri, Cening, Ayu, Miwah saneliana. Nah, sane mangkin ngiring sarang-sarang piar sayang contoh gendeng rarene puniki. Halo, tiang desa, tiang nuri, langkah legende, meong meong, meong meong, ale jebi kule, bikol gede gede, kue makan makan, karang pesan ngerusuke, jojomen, jopikol, jojomen, jopikol, jojomen, jopikol, sama-sama, dadah. Nah, idadane sareng sami pemegas alit-alit sampun tatas uning nggih ring sani kebaos gending rare. Sani mangkin ngiring tarke napi ke murda utawi judul gending rare ini puniki. Gending ka pertama Semang bangun kepupungan, kepupungan dundun kukuruyu. Semang bangun kepupungan, kepupungan dundun kukuruyu. Suryane subamekanyung bangun ceni goa kengalingko. Suryane subamekanyung bangun cening goa kengalingko. Tong tong Goa maling, tong tong goa maling tong tong jungklang jungkling depang ling apang paling apang paling apang paling. Gendeng keping kalih jangi jangir, sing sengi, sing sing jangir, sing sengi, sing sing jangir, serere nyor male nyorin, kelap kelap ngelap bunga, langsing lanjar pemulyone nyandak gade. miring mangke menjangiran seriangan tuh Roraronti arasi jangjangi jangir arasi jangjangi jangir arasi jangjangi jangir arasi jangjangi jangir. Nah, idadane sareng sami pemegas alit-alit sane sampun uning cawisanyane sampun ngali nggih ketik ring kolom komentar. Nah, idadane sareng sami pemegas alit-alit sareng sami sane tresna sihin titiang wantah asa punika pepelajahan rahinane mangkin dumugi wenten pikenoh nyane.
akawasanan ning atur titiang sareng kalih ngaturang para mesanti. Om Santi Santi